biti brzo, niko neće znati da ja gradim vikendicu tamo gdje gradim. Niko neće mi znati. Tome morate brzo to napraviti za 2 dana i šluz gotovo šluz. Ništa od toga. A kad budete gradili, onaj će vam pomoć mali moj. A ko će biti namješalac? Pa onaj debeli, onaj koji ima grad u budućnosti, onaj jako. Da, znam. A šta kažem? A on će biti na miješalici, imam još dvojicu za miješati beton. Kad budete radili deku, samo na brzinu, sve zalijete da se ne osuši i poslije, voljno doma dići i gotovo, nema tu problema. A šta će biti, pazi, sa novcima? Mene su par puta trebali li zatvariti, znaš, ja više ne mogu to trpiti. Mi napravimo pola, šta ja znam, vikendice i ti nestaneš parom. Posudit ću novce. Ako imaš možda da mi posudiš bar 2000 maraka, znači da ja bi odmah i krov. Nemam. Imaš možda, to je 2000 samo. Nemam. Dobro, onda bom nekog drugog pitam. Si siguran da nemaš baš? Ne, 100%. Ako imaš možda da mi posudiš bar 2000 maraka, znaš, ja bih odmah i krov. Nemam. Imaš možda, to je 2000 samo. Nemam ja to. Dobro, onda bum nekog drugog pital. Si siguran da nemaš, baš toliko? Ne, 100%. Ako ne bude nešto štimalo meni, samo javite telefonom. I ja odmah dolazim s autom, sjednem u PZ-ca i dođem. Ma znam ja to, samo lamperija je skupa, neće biti za lamperiju para. Lamperija nije nikakav problem, dečko. Lamperija ima gore koš odra, ja nam to... Ma znam. Donesem lamperiju od Josipa. Josipa treba. Ma znam, samo to mi neće Josip je gore prvi sused, on bude meni dao je mi lamperiju i ja uzem od njega na kredit, to nije problem. Neće biti to dosta, on ima 10 kvadrata. Bude dosta, dečki, ja vam kažem. Neće biti dosta. Samo u kuhinju bude meni. Što o svemu zna Savezna uprava carine? Da li oružje poznaje granice? Gdje su nestale hrvatske puške i na čijem ramenu su one sada? Papir očito govori više od riječi, a 1000 riječi manje od jedne slike. Da li o tome nešto više zna ministar obrane? Pitanje je izgleda bilo potrebno uputiti Ministarstvu unutrašnjih poslova. Naravno, on o tome ne zna ništa ili se možda samo pretvara da ni sa čime nije upoznat. Mađarska, šleper, sirena u noći, nepoznat čovjek za volanom, nađ Kaniža, svjedok. Kamo je nestalo 20.000 naših najmodernijih pušaka? Ajde se ti reci lijepo šta je to bilo. No ne znam, nekako mi... Šta je? Nećeš mi ništa vjerovati, bi neki dan u naći Kanjiži i stojim, kupujem, šta ja znam, prešanu, sir, one kobasice, ne znam kako se zovu, šta imam vidjeti, evo ti šleper. Koji šleper? Ja mislim da je Raba bila. Koji je bila? Raba je bila tako prazna i ovi viljuškar dolazi, dofurava cement, dofurava kreč. A on je znači utovario odmah u kamion? Sve je u kamion utovario. Nije mi bilo onda jasno, ali mislim da je to od Martina sve, vidio sam ga pored šlepera, plaća. Ne samo da se u bescijenje prodaju naše puške potomcima Jana Sobjeskog, već se i nešto dovozi, a i vlastitu imovinu spreman je dati bud zašto. Koji su razlozi? Ja mogu uzeti Škodu pod račun, ali 500 maraka mogu dati. Najviše 500. Dečki, ona vredi puno više. Škoda je trula, brat. Ona vredi puno više, dečki. Ona Škoda moja, ja sam nju čuvao, pazi. Vozio sam je. Ali je trula, ja vidim da se Marija trula. Nije ona trula. Nju treba samo malo srediti, oprat i ona bu ko Bog. Da, znam, samo moram za limariju najmanje 1000 maraka. Ne treba za limariju, ja sam gledal dok je čovjek zaštićivao tu Škodu. On je u vrata, u pragove, u sve. Znam, ali trula je, brate. Nije ona trula, ona je ko Bog. Sve pic. Gotovo. Znam, ali limarija je, brate, loša. Vidi se da to treba kitat, to treba, ja ne znam, ne može se gledati, ja ti kažem, sad da sam gledao dok je čovjek unutra metao sve unutra zaštitio. Prema tome gotovo smo s tim. To ispod 1000 maraka, ja mislim da ne mere proći Škoda Favorit, stoješ. Ja ti dam 500 maraka pod račun i gotovo, ona je trula, brate, treba njoj puno da dovedi se u red. Ne bu to išlo.
možeš 2000 na ruke i onda smo u redu. Zašto ste sve to učinili, gospodine ministre? Ja sam optimist nekad i nerealan. A nastoji biti realan optimist. Optimist mogućeg, ne i željenog. Jer često puta se želje premašuju realne mogućnosti. Zašto ste sve to učinili, gospodine ministre?